Gelên Îranî bi taybetî jî Kurd li pêşiya vahiya netewên yekbûyî ji bo Mahsa Amînî çalakiyek lidarxistin. Çalakî di dema civîna giştî ya netewên yekbûyî da hate lidarxistin. Wekî ku tê zanîn wek her sal, îsal jî serokên devletan dîsal li bajarê New Yorkê di civîna giştî ya netewên yekbûyî da civiyan. Serokê Îranî Ebrahîm Raîsî jî ji bo axaftina xwe li wir bû, lê li derve li hember Raîsî û rejîma wî çalakiyeke mezin hate birêvebirin. Di çalakiyê de duruşma jin jiyan azadî hate gotin. لم حکومت جنان لجیر زور مزورا بون ایست کاتبه و وسک دنگی خویان بگوی دنیا بگینن و دنگی خویان در برن بم تظاهرات ایمایش بشان نشان دیم که ایما هم حوریانین و تنیانین. بله هر وجوره که همومان نزانین لچلوسی سال یخیره حکومتی جمهوری اسلامی به همو جوره جنانیه منالانیه جوانانیه داخل و بسریانا سرکوبیانی کردوه و به هر جوره که توانیه سیر ریانی لگرتوه ری آزادی گرتوه لیان بم حرکت که ما امروز راجع وین سود تواوی هستی ما و سکپیان نشان دین که بسیتر خلق ایران اشیاء داهاتوی خوی حالی بشیرت. Parî Şehabî jî ji aliyê dayîka xwe ve Kurd e û got ku kuştina Mahsa careke din nişanê me da ka rejîma Îranê çawa jinan dibin zext û zorê da dihêle. Rejîma Îranê jina delal Mehsa kuşt û ez pir xemgînim. Her wiha ez dibînim ku gelek kes bi taybetî jî Kurd li herêmên ku dijîn li hember rejîmê çalakiyan li dar dixin. Di çalakiyê da ne tenê Kurd her wiha gelên Îranê yên cuda jî beşdarê çalakiyê bûn û bertek nîşan dan. Every day different exhibitions. ده هر روزه دا نمایشک جدا هیا بو هنرتنا پیامک بو نتوین یک گرتی و جهان کو اف رژیمه کا تروریسته نه سر به نتوین یک گرتی ویا نه سر هلدانک ل ایران هیا جبری چند روزان دست پیکریه لسر کشتنا مهسا امینی ل ایرانه. Killing of Mahsa Amini in Iran. Çalakiya ji bo Mahsa Amînî ev du rojin li pêşiya avahiya netewên yekbûyî berdewam dike. O çalakvan dibêjin ew ê çalakiyên xwe bidomînin heta ku dengê wan were bihîstin. Sinan Tunçdemîr, Dengê Amerîka, New York.